Messi Ronaldoที่ใช่นางสาวตัว prefer ที่หรอ Messi จ้ะLiu go assembly ga kupa liu 3 subject fail thi bujeng so hai can stick se sisinu ato dap khai 3 I sika je mangam bujinu thiu di thiu bujinu I sika jinu as I haira I arya patan ma sai suila ge ti ju second terminal ga I first one khai to UPSC go guidance kam khai leng di hami ti jeng so ise haira suila de ti ju ise phai dak lo jio phai dak lo jio ago coaching go fees se sika se to hai pa kimbo singer or album ki or hai zan se mangai ne we people people ja se okay we people Liangmai ja yo okay hello my name is Wigama aliu Liangmai leng thi ziu ko we bo champo khat phuang ke ne de lo sai right thu bo thi ziu premier show come red carpet hai sim rang khai jiba me movie zan sai chalat bu parit Babam Nusai Chilchil Auditorium at Kangla Tungki ga ti kam khai ne Pawan Nusai 14 April 2025 at 3 p.m. ga Hypo program nai si alina chukwang thuzi bambo Sir Awang Bo Nyumai MLA 52 AC Tamai Panudi Wangzio Chief Guest Chilji kam khai ne Khadi chukwang thuzi bambo Memory ne Nyumai SDO, BDO, Tamai, Panudi, Wangzio, Guest of Honor, Kat, Tuesday, Kamkaine. Ticket Manusai, Rankang Kai Kat Running, Senior Ali Liangmai to Punge, Kati Palung, Chue, Chimahi, Nadi, Wangzio Padam, no Majam Hake. Idi Wangne, Naludi Wanglo. My Matunam, Wangzio Padam, no Majam Hake. Thank you. Due to SENKY TV lamsu welcome to Haye. Thai nai season 2 gu episode 3 ga liu sister pajan yu din maga Wigaliu Chawang patu juja SENKY TV ga welcome to Haye. Recently pa hai si IBPS exam lubo ga probationary officer dok lubo puye patu haibo SENKY TV gu platform ga welcome to Haye. Like sang maga sister gu self introduction na sister do sigma mai keng ba meja is a Matthew ma no introduction azan sai Wigaliu Chawang aram pulong Kampopi district kaniwe like sang maga question menu ho makha ga ja SENKY TV lam su congratulations ju hai si pi khai ya is a anai question aliu ne menu khang bo tinga menu ko ji ka ma bo ti ma sai menu hen kra bo sikom bo di keng patla ga is a ma song da is a ko khai ra len thin thai ya is a sister gu right to boga educational qualification ja nandi ga ne go hangbalo ma sai nugo degree course de go kati hello ja in details ga din khai hello ago qualification hai graduation ne tu di tu ino higher secondary ti wang bo hai I hai phayeng go Don Bosco ga ago 10 dang ti hai chulozio 11 12 ra ai DAB public school sanga pam cha ska se ti hai chulozio ago graduation hai TS Paul Manipur Women College mon sangai ga graduation kam khai to hai I gap graduation ra 2017 ga pass humanity di to hai gap bamlozio I master degree hai igno ga political science ga final year ka ti bam loi ma kha bu ju master cha cha katam mo course kum degree kum de kiti khai ma thoi 2017 ga nang graduation loi mi ju cha chi bu break ga hai ka ga I exam go preparation kam ta mi ji cha okay ise so na course lo ta mi you say sister do thaina men IBPS go exam ga probationary officer dokulu bai si de go feel thulo adi saudu nang haibu go credit hai si pi khani lo this time in your IBPS crack to bahai achun wichang we right to boga tingwang to di digital cha ago credit pi sai right to boga itingwang to pi hai ni e tu second boga apoya pio third boga achi na mai do community keng support you khai cha jo fourth sai ago boyfriend panu support you chang thu khai ago preparation hai ego preparation hai graduation pass tu ga tu how mi go sai su to 6 year go struggle le like a mentally pressure di keng ka wang cha si ga se blue new support you hai bjeng ga so I pass you am boi ti blue to credit di khai
อยู่เว้ย sister เนี่ย exam หนึ่ง preparation กำให้ใช่เดี๋ยว coaching center ก็จะตัดไข่โลอันนี้ดูดิกังกำบอก exam หนึ่ง try กำให้มีแล้ว new graduation pass ที่มาให้ก็ให้ดินไข่นี่บ่ละgraduation pass ที่มาก็12ลิวกับmedical try ที่เราเนี่ยก็มีสิโกปูอันสิระ in 12 pass ที่ว่า2012ก็14ก็14 pass ที่เลยกับmedical and try ก็มีสิบวันก็ระ AIPMT ที่แต่แบบนี้เว้ยที่ปีบอกว่าpass ที่เลยที่ตัว family ก็อภัยก็problem กัดปัดมีบุเซงก็สอบพาเสีย health ก็ problem แบบมีเสียงก็สอบอะไรอยู่เสียกว่าที่กับปุ๋ยก็ operation ตามนี้บอกสิเสียงก็สอบอีเซม dental pass ที่เลยตัว admission ที่คนรอมีตามีเสียอีเสียอากูสิก็ plan เสีย medical ก็ที่เกี่ยวกับ plan เสียสกัดสิ่งที่ push ที่ใครมีที่ coaching รอเร่งcoaching medical ก็ coaching รอเร่ง entrance หาใครลันที่ตัว financially struggle เสียที่เวกี่คนให้ที่เสียงก็สอบCCD กำไข่ลมาจู่ๆอากูว่าขันกระอีเสDM college ก็ graduation ก็ที่คิวเนี่ยที่จะมันนิ่งจังมันนิ่งบ่บ่ที่ตัว financially problem ที่กี่ก็ problem บางสิ่งก็ဆိုอีเสสิกาเสก็ที่รู้ให้ตาเดตัว at last ให้ TS Paul Manipurman college ก็ admission ที่ให้เดที่ให้ลนิวอีหาสิให้กู college ให้สิประจันที่ตัดมาเกไม่รู้ดีว่าดิสิลาเกให้กู college ให้สิกาวันระclassy longwi mage tizio inyo haira suila de graduation class ti longwi mag bamga ka ti hai se ago plan hai se suila de tizi inyo college ka ta logiu library ga go logi ago arona self study kame sika one se ago plan hai tiu plan tiu fail tiu ji wang graduation ga inyo chemistry honor side that logi ago research paper kam ne tiu zumning chang maning i medical se phang ta mi jeng sa tiu di to ise chika si di to ago plan se fail thi khalan ne because aliu go college se chemistry go department hab jeng sa department to se le leng se ise tat lo new mu ga tat lo jiu si se aliu go principal nai dim pau jiu tiu ju bam ni we tiu di si se phang ta mi last ka ise zoology honors pa tiu khaide zoology i coaching di sika se class lo mui ma jeng so oja mai dung to lungsa khai ti jeng so ise coaching di lo hai di sigo ma ali go honors paper leng se cha lo jo si lui gap ise UPSC try kamine ti tora financially struggle thi go jeng so coaching di lo daw la mi to UPSC go guidance kam khai leng di ha mi ti jeng so ise haira suila de ti ise phai dak lo jio phai dak lo jio ago coaching go fees sika se GFC general studies ko coaching foundation course lo ba hai proactive academy cha wa ke thel ga hai loreleng kam ba hai ha financially pesa se buita mi jeng so 20000 ni sika course kat lo 3 months leng sa sika se ise saphai dak lo jiu 10000 inu phungpa lo du 10000 se ki khon mai ni phungpa kha lo ji coaching sika se lo tiu inu 2018 19 sika se preparation tiu hang how guidance se oza dung lu sia pi khai in UPSC tha hau ba hai se ma kasia ga ni margin sia ga ni prelims ka tau khai mi ti ise higher suila de ti je aron na maning la lo higher na pi tau sai siki khun ga support se financially struggle thi bo jeng so I high suila de ti je ise CDS exam ai se appear kamlan de CCD mark margin sia ga tu tau khai mi FCAT Air Force ko flying officer go CCD kam khai CCD suita mi till 2023 22 ga se ise hai banking go exam ha pi how boy first ka IBPS PO hai se PHC go prelims re clear thiu ta de 2023 ga clear thiu hai de prelims to the mains ta ha jak lani this time 2024 hai go ali in clear thiu ba 2024 go boy 2024 ga tha khai mains clear thiu lo ja hai katang hai finally 2025 go April that one ga se lugo result pa boy se ka se selection daw hai de go journey very encouraging cha sir go hard labor wa khat lu ja ko na wang mi ba si ngok king hai lu ja sa sri sui ju wang mi we ju hai se ngok pa le cha so my achievement kam ka lu sai ra man sai la leng maning kam bu ju sa ju de behind the screen cha ma cha ju ga ra chri ju wang kam me ju hai se sir go ne di si lu e sa family hai si sister go family hai si
religious you thadi do father hai pastor di thi hoi ti weja ti ja chikum gu thoidam ga ne sister hai thaina men ati wo changam hai dolu goi chu din ma ga kama obama hai se mo bo hai pasali baga nang ne to khoi exam thapa ka lu go panai thapa ma kha bu wonga nugu public ma dung ne tu tri kam mo sura mani cha si bu difference na dikhai khela hai in exam pass thu mark bau ga or thu pe mi bau ga tri thu ba hai difference ra hai chara go thoidam tura ma chara nung sa khai bi tura ato supportive da thu chang thu khai cha like ago never my or ago relatives my new to support the thu khai thu so difference ra hai thu din khai ni okay ana sister ne thaina exam hai se pat ma bu ta se ali kha kha di si ma bu ni su ye ja ali liang ma du ni di ngau khai ma bu ni su ye chu ni din ma ga ka ma ha ni chu we ja pasali ba sister ne exam hai se loan de ju try ga mi lo hai ba exam hai ji sa chelo ja na kha ga na ne pung arik pa ba se hai exam ne na preparation kam bo ma se tam tam exam ne na preparation kam mo mai se pung de ji ju na kha ga khai pa lo je pa lo hai go inu IBPS thai ten clear thu ba hai ago third attempt 2023 ga new attempt thu ha bu se cha third attempt first attempt ga se pre clear thu ma ge and second attempt ga pre ga mains ka just 1 mark ka tau khai mi boy tu thai main ra tu clear thu khai de tu inu hai leng prepare kam bo ga inu exam hai ago study hour hai se maximum ga 12 hour and minimum ga 8 hours ra tu I ba khai ti war I hostel ga taulo ju prepare kam me is a 24 hour leng ra free ga ba me is a coaching di ta ma ge bo I go banking like special to the banking like I online sources can you free can you do lolo you ba khai boy okay this a sister hai bo ngam ga nya settle to mi la leng maning mi ma ti ma sai hai song di diang bo na try kam ne chu bulung chun bam la ago future plan to say to high go short term gara high exam clear to I did dan I SBI PO go prelims go result pat khailan ni date 5 go ma date exact mangai ni si go se ise danai appear kam khai me se si go short term to you si go mains pilan ni ti zum ning ba me pre clear to khai cha SBI PO ga sa si sai ga in you long term to rama wanglan kim bo this year ga in case notification pat sa RBI grade B go exam se pi khailan ni ti jo go plan thi ba me ti bra ago to financial go hai si RBI hai si to all over India ga high financer to pan you thim pi bam de ma sa si in you machine boy si go exam se appear to khailan ni ti jo plan ra kam bam okay preparation kam mo ju sa okay thank you kam ni kam khai lo kam ni kam matan khai lo ju sa ai liang ma leng wa hi na si sa kam ko mai se agu sai lam ju ni ding khai ni ra wakha ngam kam ta mi je bam ta di azat tu ra mangai to ke ti si sa ya kan ni ju sa sister go exam preparation hai sa coaching center to prefer to ma sa self study to prefer to la to high go pon sai sujura I self study to prefer to because online source I say to high everywhere available to you phone card or any laptop khatin sai on internet connection bam se cha freely to guidance are freely available to you to coaching ga ta lo new to I go Manipur go condition ga coaching ago point of view ga fui sai coaching ha we ma ge ti muning e bo choosing online coaching or self study paning am sai source daw mi ba sing cha you see go ago sai ga si se prefer kam self study se or social media di advance ju sang thi mi se sui cha online ga ni ta li ju kyang para pang mi ju so ju ra leng cha ye is a sister ne exam preparation kam khang mi bo ti ma se nang na ting ni ari ka ti khang ka mi bo ga nu journey ga chiri khai ka mi bo cha ka ra agu bhara leng ta di ha bo ma se agu pocket money leng ha bo chi ma se agu ari effort ngam kala bo si bu che chiri khai ka mi bo se mangama jing de ja nang ke bo na ma dung leng ta di bi je si khare leng is a details a din khai lo yeah in your high school kiu khang bo tinga hai ka faing Don Bosco ga se kiu khang hai I class 3 ga new 3 hai se
appeal new hai oglong ga cha pastor phung ba wan se ka 3 q khalo new e4 se hai ka safety wang lan boy e in class 3 q bo ri khat na idin khai ni ti bora i se class 2 se aki go financial problem go so class 2 q lo lag mi se i se drop thiu khai mi boy tingkom khadra si 3 q lan bo ga se i se khati si ta mi you first terminal exam tha ga i se 3 subject fail thiu ba fail thiu bo ga lu headmaster i to hai tang pato mangai ma ke i so in you sia kampat ngam ni ti se pato dawlan ni di ji evening chang ning bam boy pa new aliu go assembly ga ku pa le ju 3 subject fail thiu bjeng ga so hai can stick se si sinu ato dap khai 3 i sika je mangam sinu thiu di thiu sinu i sika sinu as i haira i area patan ma sai suila ge ti ju second terminal ga i first one khai sika je go turning point ne tiulaja is a class 4 hai ka don bosco ga ku hau butinga fee se bilo la mi ja exam thara one chang na keng la cha bi cha si mangam lo ji tu sika se tu kiu khai tiu di to is a sika one high school ki one tinga aliu go ki ga so hai don bosco se kilometer 2 or 3 diu chang di we aliu chingen yu tu ta le bo chi di aliu tat lo tinga is a 100% attendance si fang boy in you kati ni bogo burning something like you bam is a hindi si di si ka one class 3 ku yon si ra ka long ga kati de hindi go za ha bi cha si ka one si di hindi se sima class 4 ga admission thiu ka hindi se thi ta mi madam ni to dab is a mangam je che hindi se i madam ko ga new lo ji i ka kha ga snu how much se la de ti ji madam to ha ta lo ji madam ato ka kha ka ti khalo i hai si ta mi ne ti ju pa para le yo na chang ho nai in class 4 go exam first har bo ga in you e lo ji e ka ti bo ti se cha e ka ti lo ji hindi se pass chu le kam se chun pung baro tang i se cha khai i ka ti ge ti lo ju next day pa bo ga i se mangai ka mi ti ju exam ga i do tha kha lo to arwana ka lo ji se ti struggle ti khang e ti ra tuition di lo khai ra ba ato ka ti har mai se ha bi se cha ti lo ji in you class 10 ga aliu go hai metric ko board exam tha sura ga hai ka hadi to aliu hostel ga tawra leng exam board exam sura ga hostel ga tawlo tu din ne tu di financial problems arwana hi aliu go class 10 go base ka i hostel ga taw khai ma ju chi ki prepare theology i ta ta le theology in you sika dingkha ni bura mathematics i 12 time revision tat boy asi go whole book se back to front ti whole revision thiu khai ti support you harama ha sai si ju tuition se lobam ha sai si ju is a tiu arona struggle kam tiu is a letter mark that to me to di ta khai ta the strategy se ha bi je guideline se ha bi cha your I go exam attempt you go to high higher mark class in attempt you high se we robo go se 1 mark se everything se tiu kam ta mi pon se daw ta mi board exam go guidance se akho ga pi hai ta mi tiu je is ka di struggle tiu khai chang tiu khai but by God grace e first division that you pass you khai de you sai financial go struggle hai se tiu chang tiu de 11 12 ka di cha graduation ga di arona form fill up tiu releng is a graduation go second year q go tinga e oza thi we private school ga tilo jo arona hai si form fill up le se cha pesa se arona tu theology tiu hai go journey hai financial ga struggle tiu chang tiu bra apui apiu se apui apiu new chara ten ni ti jo village ka ki ga tu taw ta ni ti aliu ra ka aliu go hai aram ga tawlo ju agar area ka ti ba tu pesa se ni wang bo sira aliu china khang ma dai sai si ju si to full support se pi ngam ta mi ti jo struggle ti chang ti we ti in you online gi mo na mai dung to ding khai ni bora cha na liu struggle ti bom ta di give up se ti khai mi ne tiu niliu new kambau se last prasi ra tiu ra boy tu si din khani sister gu hard work khadi du na gu joni ta khang kami bu ga chiri khoi kami bu si ja encourage chang thi we khadi du feel thi we id ai liang mai di ti ja mo ka keng men ja backward lam phani wang sa sui ja chiri khang kami bu si ja id ta taw we khadi sister ne chiri diang khai kami bu tu wa khai lu ja sister ne phang ka ba mo ngam hai si is a phang bu sia ge ti bu ngau ding opale is a pasali ga sister ne hoira life settlement tra ma agu ngam ha se domi sa sui ju
กเลกทิวกระโบจ้าสกุลลำพันมรีมีรามาคดีอาจารย์เอาที่ทิวระโบชิบุดีมันลงบุบไม่ใช่ที่จะให้เป็นลำกับมังนี่มังมาจะดินทิวมากับดินแค่หรอตัวให้เรา settle ทิวระโบระสิมาให้ที่วิดีโอก็ joining letter สิควรบางเมื่อสิกาสิมิว plan ทิวมีอะไรเด็ดจ้ะ settle ก็ระ joining ได้ให้แบงก์กุ้งกูเราว่าที่ว่าแทงเราวันนี้ like 1-2 months แบงก์อากูแบงก์สิ Punjab and Sind Bank บ่อยทิว Bank of Baroda ก็ joining letter เมื่อระวังเขามีในที่ใส่ลิวก็ by short time วังสูมีอะไรเด็ดที่มีลมไม่จนวีที่จะอากูก็สอนบ่ได้ก็รู้สิsister กู sibling จ้า family กู details อีเช่มันอยู่ใครมาไงมิเนี่ยสิดิ้งแค่นั้นหรออากู sibling ให้สิอาลิวขังมาได้อีให้น่าจังปุยอยู่อาจีปุยน่าอีปาโลจิวขังซุ่มปุยมาขังซุ่มพี่มวยขังคัดนะเว้ยอารีกับพี่มวยคัดจิวขังนี้ปรีสินิวอาจีเนี่ยก็เลยทิวไม่บ้างมั้ยอาจีติงจังปุยเสเล็กทิวมิเนี่ยor ให้อารีกับบัมบพี่มวยเสสิดิกเล็กทิวมิเนี่ยขังคัดได้ทิวมาขังคัดเสทิวมาไว้ใช่ป่ะจะถอยนาจีปุยติงถูปุยนี่ก็มีปุยจะสอนอะไรกูก็ว่าให้แล้วอารามปุลวงไม่ก็ทิวมีใครเนี่ยที่ใช้นาจีพิวใช่หรออารามปุลวงไม่ปุยโลให้เลยอารามปุลวงให้ใช้น้ำซอสกับปุยใช้จะบ่นไม่เก่งที่เก่งเนี่ยจ้าตั้งไม่ให้อันนี้ไม่เก่งเนี่ยมาว่าใครเป็นยังไงมาจนนี้ที่ใช้เนี่ยส่วนไหนลุงขังบ่ติงกับ life settle ทิวมีอันนี้อีสมัยขัดทิวมีเนี่ยที่นูมันนิ่งวันตั้งลุงมีใส่กับอาลิวจัดแรงจ้ะไอเลี้ยงไม่จัดแรงดีกว่ามาจากอันนี้หรอไออินยู once financially independent ทิวมีใส่อีมาจากอันนี้ที่มันจังมีที่บอกว่าอินยู struggle ที่วางบ่ให้ข้างหลังระบบไอก็เลี้ยงไม่จัดกับผู้วางใส่เก่งหัดตัวให้ backward กับตัดจิวบ่มี or any guidance ก็ดีว่าจังว่าจิวตัวให้ exam ท่าบ่ก็ or any competitive exam ปีบ่ก็ได้อารามเลี้ยงไม่ก็ไม่ผู้วางบ่ก็ดาวมาเกI go in you once financially independent you need to say believe to khanglan kimbo experience cha exam piramai or any higher study company you may do to e guideline pi khailo ji believe to support you khani ti bo ha ago in you ago struggle sai shi believe to believe go struggle si di ya siam na tadi understand that you khaira boy ti mulum sai shi is believe to support you khani ti platform na liu new this time ato SENKY TV ga goang haibo haise haigo platform haise thilo ji ibliu to di din khai ni na liu go any financial problem bam sai akhoga dingwang khailo inungam bora I support you khaini ti bora exam khat pi ni ti bo thinga any examination fee haise paisa good boy banking go especially banking bora paisa good le SSC go bora paisa haise good mage cha yo banking go paisa even I hai se hai ago banking go exam thaleng admission fee hai se pi bara one di ngam lo la bo pon di wang boi ti wa seng so I mi online kim bo na mai dung to review exam pi bo ga at least sisina ta di in you kha khai ngam bo bam sai kha khai ne ti zum ning chang ning ga me ti lo jo to hai liu go liang mai go ra to hai income hai se keng you agriculture ga depend thiwa me cha yo depend thiwa se financial go hai si saving thiwa bo go one this sima ji ba me si go awareness ai di sia na ta di kilwang ga especially ale go kilwang hai rampulwang mai to phuiwang se cha liu si to hai saving thiwa bo ha sima ge ba thiu si go financial go awareness se sia ep khai ni you hai go aliu aram pilwang go ma ti ki nam ga di atiu financial go awareness ha jo even bank ko lia bo ting ga di problem hai se ki ka para boi pa bam ra boi tu mening e siga si di in yu nga bo then ra I support you khai ne ti ju mening okay aliu kulam se source of income se agriculture lampan farming go lampan you main depend you up si di sha ali huga account khai bam dadi du wang bo de to wang la lo wang ra bo source di high so wang ma wang ba si di like example ga thoi pm kisan kumbo energy su kumbo wang khai ba si di wang tron ko pala na leng to kon gap ti sang wa di akhu ga se saving ju ra ha mi de ye chu za sister ne thoi dim lo plan ha se elen care liang mai na ga ti rong di sa kumbo tu initiative fi ju lu sai ai si wi di wi ro ko me ju maning liu di thoi kam ni kam ba me chu dadi du
quite din kum je family go guidance plus career counseling kum mot quite pi kum je sa aliu ari ka ti ham dinga 10 plus lo graduation lo master lo lo ham dinga dilam ka ti lo de go line itara lo ti usi na ma idi mai di tu ja corona tu lo tat meng mi bo sura mene ja sichu wan ga tat mau ga samai thiu ma ga chu bo adi pon di ken kam ha kha bi bo kum ma di aku ga experience ken do khai lo mi ne ja sister ku ga ni li chiu san lo we ja ai si sister ku idea ai si elen care do initiative thiu ja asai widi hang lo kum me adi na khan ma na khara kam ni kam lu bo thiu lo only one tang khlu thiu lo ja ding he ni asli bo ga sister bu lung khang kami bo ga so to inspire to lo ja adi do so ko inspire ga ne have exam hai se pat bo lo ago inspire to bo ti din sai apoi apiu khoganu keng inspire kam me ti wor inyu hai kam ne exam pi ne ti bom ning bo hai aki go condition sai su i meaning ba bo ti wora state ko 10 view ne ti sai ai pesa ha bo jeng so sisira dawla mi ne ti ago khan ning chang ning pa le ti bo jeng so inyu inspire ti sai apoi apiu nai ne ga so keng inspire ti nai ne go struggle se cha pa na mai dung to mo ko dra pesa ha ji bam ta di aliu achina khang mo dai to graduation ka tang ka ti hai bo hai se hai pa nai ne ga so inspiration ra daw family hai si father di mother di service government employee ma wi du ba ja chang wi ye ja apoi piu medung na aleng ona hai ka ba mo hard work chira mo pli self sacrifice ja wi chang wi ye ja to khoi lung khang ken bo chbon medung ja adi du changam chu ja phiu ko ba mai dum khoi medung leng de kamula ding ha ja ni lo to hai lung khang kim bo chbon mai dung to inu din khai ni bora to hai internet hai se everything available to you jeng so distraction hai se keng jang keng e especially in your preparation come on within the aliu mobile phone khar ti thin ji ba me cha si se main distraction aliu mobile to Instagram Facebook WhatsApp hai YouTube you scroll to you po one hai tan mi bo sima wa ba si se in blue to din khai ni bra na liu ni kam bam bo se na liu ko time limit ka khai lo jiu thin minute ma ge hai sis po one sai si ju thin ra pa ni boy even aliu ko study leng jeng se ni di aliu YouTube thin ma daw la ge you bam ta di na liu ni si jiu po one se thin mui ju thin lo jiu po one hai ta mi sai aliu daw lan mi la boy struggle hai je especially ago din wang lan sai idito paka khara tiu po one hai se kam ha khai ni e tu honestly din khai ni tiu ago kam ha khai mi bo puan chen liu ra tiu kam ha khai lan mi mene tiu blue to request tiu khai ni liu niu kam bo se give up tiu mi mene tiu la e tiu bam ta di struggle tiu bam ta di determination khat chaw lo ji cha tiu kam khai lo success ra tiu daw mi ra boy na liu niu kam bo se kam khai lo ti bo se din khai ni thank you but general question chara mi ne ja sister do leng ka den khai bam bo general question hai se ja ga ne lo kha mi ne ja entertainment cha pa ka khadi na lu na khu ga na tu si di si diang khai ra bo ma se ka ka nui ma chang khai ke cha chamai na hai se agu weakness agu ko son bo ti hai se bam kam bo ti bo cha ja no go weakness de go lo khadi no go strength no go pumtan ka bam bo hai bo lam ga ri ngam me chu bo di din taw khan in the din sai hai ago strength has a cha ago strength has a adaptability any pabam khata betinga I adjust to bo se hai ago strength it meaning tilo the ago weakness to say I has a just like perfectionist ten mo singa perfect you ma sai swima bo stubbornness ti ba me you ago weakness hai ka de tibora bang for example day to day life ka bang ka khai bo tinga di to position se chama sai akoga or sigo se mentally akoga pressure pi je cha hai se babam se chama ge di zara na mani hai se go weakness ka de ji sai thai ne go set up di ta ma ba ra we cha le ye ji sai liangmai khang tu din ra me ne cha khang mai chu ma ga liangmai khang tu prefer ti bu ga di kam bo
quality ke bam itu akhang mai di kam quality ke bam itu prefer di lo ini Liangmai khang or ini Wiwa mutinga ini first believe to prefer kamba ha believe go mentality se cha ago sai ju I ambitious tubo sai ju I ambitious tubo piu to basi masen ne tilo jiu ni sa ti ma ba mainly jiu si nai mentality se brought tubo cha lung chun di mai sister go ring tinga lung hang bo tinga chara tu lu to mi bo sura mene cha de ku mo wan na chara tu sura with full spiritual theory chara ma lu to mi bo wan ba ma yo ku mo nga lu to khai lo I hai se ago in you exam pi you struggle to homi ba after covid 2021 22 hai go one ga you struggle to jang ti we ti ra is a hostel ga tawlo new ariak se pawo tinga mentally depression je wangra kami sika wan je ini new khaira won ha butinga tiwang tu ini new khai tiu sika wan si tiu din khai ni backslide di tulen lami bane ji di lu khai cha sai chamai na ka tiu ju agu regret ju ra bam ka me ja ring tinga ja thoi lung hang kami bo ga nu biggest regret in your life ji de lo agu biggest regret you say in you 11 12 kilo say in you hai medical go line ga ta khai mi ba ose I see je agu biggest regret that you bra agu em se doctor ga tira leng evening chang maning jiu ye 11 12 has science ka lo hang boy tiu di to si se lo daw ta mi se agu biggest regret charani di pageng mam tha ke medical lam sang di hai civil lam cha mo khal la sai pasali ga sister go hidden talent chi de lo hidden talent hai se di sita so na ba hai da hidden talent jura adiu liang magu state level chagangi cha aga zolon de ju zo kai mi lo khadi do chagangi ga degu pi wisan ga ni lo I hai se ago preparation ga full focus team mi masima ge I si go socialize ti bo se tatami I chagangi ta khai ma khai this time ra compulsory tat karo naring tinga zo kai khai ti ja okay sa thaikum go chagangi ga ra sister de soi ma zo ri zo kai lo khadi do aliu eastern side go lo northern go bi lo chu tam budi kam mai ka ra cha chu lo jo so Liangmai go ti ju no program di je pabam ka kam mo wan di ba me ka ra cha din chi la ga plio committee ne cha chu ko tang wa khai ba me cha ago preparation ga full focus team mi jeng so is in fal ga ba mi jeng sa ti bo socialize se jaw khai ni ti ti pon se ko lai team mi jeng se cha exam nai this time ra compulsory jaw khai bo khoi ra chamai ti lu sai wang jaw bo ti si ni di oi di wi diang ne plut ne wi diang de cha Sisa nuku ga sister ku ga time machine khat bam sai nang dilam tara lo dilam ta khai ni lo agu pass ka klo gu biggest regret ga se cha wang lan lo ji easy go se change ju khalat ni ye sister ku ga aram puilong me ne cha tin tan thu bo sentence sira me ne cha chala aram puilong ma krai chala po bo kum ma ga tin tan thu bo sentence khala ban ra bo jo kaman thi bo most common sentence si bo sentence di go lo khading hello I hai go din ma kha ga pui hai siniu aram ling san mai boy yo piu siniu hai ka jing long mai tiu aki se cha aram pulwang go men village ka so sha diu kyu hai ka singda mung ga se cha lung bu jeng se I se aram mai ni to ago iha nothing anu di iha so se introverted sai se I se aron na tawlo jiu lighting se pa jiu ba mi jeng so my socialize tu ma jeng so pliu go let's say pa communication se tu ma ge ti inu tu ning wang ba ram mai new din tan ba dolo cha ti wa cha chu to se cha to se chu to se cha si sentence inu ke gi ba le ti ide pulonga cha da wang zingi khai bo ti ma sai wang ka bam me ju cha si ga ine mangai ngam kala bo sentence jo me do ten tau bom lo sima si se mangai ngam do ten tau bom lo dolo ti wa se cha do lo boy ju cha ye
Sai sister ku ga sister ne tintan thu bo words sa ko wi bo ma ka sa belo let it be che de na ne tintan thu bo ma sai chala kha dim pa ding unexpectedly tongue slip ki rama chu ga tintan thu bo words si si de lo in you tintan thu bo sai to hai English ka din chai ja seriously tiu ba okay la din boga seriously tiu malum bo ma bo ma ne sa se din tan ne sister ne lungki boga lungwang boga kadi pri ga lungwang boga Liangmai thiwa new hai sa chi bu ko yu khadil no in you Liangmai thiu ju lungwang boga in you proud thiu bo hai Liangmai dung hai overall free wang butinga plu chun di ja lo ju manuan si you mai khat to di to luksa si bo se se I hai se proud thiu okay thoi kadi pri ga thiu trending thiu tak ba mai se football go fans ma tadi fans tadi ja Messi Ronaldo ti sai nang so to prefer thela Messi ja Messi go hai ago SENKY TV go talk show ga Messi go fans keng khang ne ko bi de Messi go fans bi ta ge liang mo go chu favorite YouTube channel I hai tang ra Liangmai go YouTube channel la I daw ma YouTube I pak scroll chu ma ge ba ago study leng jeng sa YouTube pi taw mi seng to hai tang ra I hai si hai sai na leng chu no go phone ga mobile game cha no go favorite mobile game cha me na ne phone chu thin ba ding game ten tan bo na ting ni ri che addictive bo cha ma sai free time ga na ne me ten mo game che de lo mobile ga go game hai okay like Candy Crush ko mo tadi wa ko mo dikha di offline game di ting hamai chu sa okay sai liang mo go tu ju thoi liang ma di thoi film industry chira ma thoi film go ga ki ho ju me album kum ma tadi ma sa chlui kam pa bo di de keng chu ja kam ho gren ju me chi ba ronga overall go tu ju liang mo favorite actor chira me ne cha nani ma chun ba kum ba ma actor hai se I se sitami tiura I Liangmai go present chi ma tadi o khat si ju din ni su ye to hai pa kin bo singer or album ki or hai zan se mangai ne we pi bo ti mo pi bo cha se okay pi bo malang mai cha yo okay ti sai bu chlui pa ne kam pa mi ba nang ma se ma khat kumra ba ne I to hai meaning patang la mi bada reels ka di to hai competition da nai di ka pa se ya se ning pat la mi you say aliu as a Christian cha liang mo go tu jo preacher cha favorite preacher cha ramen hana ne message pi sai king wi ma sai lu taw we leng lu taw diang nge chi bo mai ba ma local ga din khai sa liu local pastor cha men pa new in you tiu si khang bu ting ga ba new liu Christmas ko any pani message view ga people ga I local pastor to ai pani to pung ma bo pa khoga nu keng ka I lo taw khai ti Christmas kumbo ma sai New Year kumbo chingi tam tam mo ma tinga khang liu mai gathering kumbo taw bo cha chi study taw jau khai bum ba mane chi ba cha tiu keng ni rai taw ta de tiu ra I se ago study ga focus tiu ni jeng ga so I se Christmas di to I pa jau ma ge tiu jau boy wan di ba mi tiu skar gathering ra taw khai okay you say sister gu mun ga chra ma luisan cha na ting na si khai ka ba mo chra ma sai ma tha he ti wang sai na ku wa na li ga na mun ga pat ni bo chra ma kaman ga thiu bo cha de kam lui lo se aliu kuling boram si se le ko long ram song ko ha cha thank you kanam ba di wang me ne favorite quotation favorite quotation ha go hai Mahatma Gandhi hai in you inspired you chang thi we is you pogo quotation be the change you want to see in the world is it okay yeah ja thai này hai bộ talk show hay sẽ vào bộ tiếng si sai hu gần đi in si tăng lúc mà bộ mặc sai si sai hu gần chịu cái mi bộ chịu hoàng cái mi bộ hard work xa mai na hay sẽ chú tăng hồn nào chẳng nghe tiêu bộ cũng bộ mà sai cái in si mà bộ cái si san luôn thằng kia vậy chứ sao cái nằm thu bộ viewers mai cha
anai go bi anai ne po bo hai si so nai ra ma sai wa batinga mai ni ka tam mi ngau kam mo mi ra bo si jaina liu liang mana hi na lai kam go la ding kha dia ni lo nam tu in viewer mai dung to din khani bra to last use cha SENKY TV to thon ki we high go platform ding high go platform go through ga in din khani bo na liu ni opportunity se pi khai bjeng sun liu to this thon ki we theology liu go high go channel hai se grow theology e wish pi khai cha you in you high viewer mai dung to din khani bra na liu ni ten bambo ri bambo any feel ga di shu ye ting wang to mangai khai mi mane ting wang to mniu khai lo jin liu ten khai lo ti bo se e din khai ni ye sai na liu ni struggle ti bom ta di ai jamai mana sai shu ju la wang bu ting ga liu ting wang ko ga mniu khai ma je liu hai se diu ba ni boy hai se thiu khai mi mane la wang e ti bom ta di ting wang ko ga na liu ko wholeheartedly se pi hai lo ju kam khai lo ti sai na liu bu ten se success ti ro boy ti meaning e thiu ra boy ago example se shi in you kamwang boga in ting wang ko ka mingiu khai je ago commitment je bi khai bo ting ga se hai se daw lo be ti i ting khai ni ti jun liu nu ten bo hi na ga ti liu ting wang to mangai ma jiu liu go root liu go Liangmai go to hai liu sot tha chang jiu ba me cha si je liu mai hi na ten bam bo hi na ga everything ga liu support khan you kha to support thiu khai lo jiu jusu bo se ha sa liu se development se wang lo la ke khani kha to support thiu krai lo ji lo lung khe ti bo se a viewer mai ko ga din khani ton ki we za liu sister ne di hai bo talk show du maning ma kung hai za wa di ka ma bo point tu za maning ma kung hai za ku khai ba ting ga wang za ko mo nu go pon ka kung bo rai pa lo za ga wang nugo spare time cha kai jenga so di jo thun ki wai chu ding khala ne ja SENKY TV lam so sister ku request kat kam phai ni bne de gulo tu sai lung hang nan boga koira nugo career lang nang focus ba mi sai su ju agu azal lam phandi koi festival below culture below tradition cha ju lam phan nang wa ju wa mangai mi wo se ong kala thoi khang lai ma ga ra ja liang mu lam ga di ti sa si season khai lo khadi liang mu lang chung di thiu khai lo nang ke ma dung lang di lu season ne ding mi kum ja kam pa khai ne chu kum ja no dream si di wong tang lo bo thiu lo ti ja sister to wishes ya ke ye ja ha bo tok so ga sister ne wong da badam lu khai lu bu ko ti ja chun kui bo si ra me ne wa di pi khai ra ha ya SENKY TV ha just bazan ro na kha wa di ha kha wa khadi du wadi kam ngam la kha wai siwam tani du mathiu no chung sa khai ju ja high level ga khang khai ju ba me tani du sister gu tu sister ne wang khai bu appreciation cha as a token of love ti ja gi point na pi khai ne nang sai talan ba mo wa bu ting tani pon ma sana ga maning taw tan tan khai lo ti se ning khai bai ja high give back hai se ali gu Liangmai bu sister khang khat song sampling set up papa tu se din pa ne chu go chi te pa se din khai khe ma ne ha se ra wa du ma ge ja plung di ja sister du tok so kam ne chu bi dinga pa na plung di ja pa su lui ja pa na pung pa khai we ja hai si khu chem khu do chu bo liu gu Instagram ma di pa me chu we ja liu ne give back to liu we hai si mai ne to liu fu we dinga really appreciate wi chang wi ja ai Liangmai da di ja arik lampan Rona ko nami ma za part time ju ju aku mari tliu su ye ju je ira lu khai hai si sangha kai mi ju je man priu lu ju ba me ju bo hai se ju ja creative ka thiu bo na ma dung ari ka ti ka ba na ma dung la ju ja aku mo part time job de ju ja home ga ki ga ne ja ko na da tliu su ye ju ja idea bi khai wai ja sa ai ne men wangkin bo 14 April ga ja yang mo movie dai mai films production ju sa wa khal lo ja sim dung tliu khai ka ba mo movie ha se first time red carpet cha Liang mo thu ju release your link ma me hai si chill auditorium cha kalang tung pi ga kam su ne ju ja pung sum ga kan ra wa ti ja sister de wang za padam zo khai lo hai ga Liangmai teng men Liang go ta si wang khren ra wa cha ju ja tam mo ka di sir ali go sir wang pani chu ge chu khai ra boy khadi madam reni tamai wes jo cha pani ge so phone ti khai ra boy ti ja sister ri wang za ha bo
ngau bo ngau sao movie dra tamil la ju tadi aliu Liangmai ka tu adau bo cha ka tu wang madui bo pon ha se bam na wa siga study wang khai lo ja hai ga movie ticket de dau tren ma na thank you de season 2 episode 3 go hai bo talk show sister talk with sister Wigaliu Chawang hai bo talk show hai sira ja ha ga ni lo khamine we will sabo tiu hai se comment section ga di din khai lo khadi do next go season 2 go episode 4 ga ja so tu mazang wang lo ja pa phai se we lo chu bi ni le go idea ni le go we bo idea hai se ti share ti khai lo ja in to khai bo ja kanam thu bo ga pu khai mem ti tu di ju thon ki we